Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Uba Palwan Bors im ubadairu President Jong Keseng Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples West Khasi Hills District. Ula kladno haka khan reu tarik ubnai nailar arajar arpuai nagani kasla perthai hadin baka jingsitom kalaban yu ula kumbakato katne benai. Haka bayadai bat kani ka jinja was ngosi nakaliang jong President ka FKJ GP Central Body ula pha yo korwo sngolam shaki bahayeng hasem jong ni urangba pada jo ka por ula ongru baka jingkla no jong uba Palwan Bors im kalalong ka jingdo ka bakrao ya kaseng baro kawai. Dia betul laksanya. Slowly, jai, jom jai. Jai. Ready ba itu? Toski. Sudah lu kuksi. Toski. Klik. Slowly, jai, jom jai. Ski, perhaps ski. I ski, ski. Don't walk one room. Ski. Tokra.
Betul dia aja. Betul. Satu lagi roh hati terter. Kalau ka khobor ka sosi bat ka khobor ka penkendit hadu ka tata yangi gina dalam jika sang FKHP ya ka Central District Committee ka sang hi berkoi hadin bala yo khobor ka jing khat kendit no jong Senior Vice President jika sang jongi FKHP Central Body ba Palwan Borsim berkelab no mendemistan berka jing khat jong ba Palwan Bor bala galong hadin ba lathia pang porbarustal Kaki ada katu kini teligi sini kita yo, but naralia kaseng ni penpau kejeng sosi ketang, hadin bagi dunia yo wei ni kena dalam berabah jeng kaseng, unong dalam ubam jitingkai kabur, unong dalam ubala sisa kejeng syakri, naga bentah jeng kaseng, ya kali bekerja di Rio lima kaseng FKHP, baru masuk kejeng dulu yo kolong kebawan mulu abadum, hak kaseng ni berkuai, hak Central District Committee berkuai. But bapal palmor di wini kina gelam bolarim tam apa ke Central District Committee bodan mata. Kalau penyeso ikaseng FKHP narus nem sejar kendai spa kendai pulai dalam beklan ni kapor ba idalong perjani basal nas from gaji. Baru long ngelam posir ham nado gitu kapor. Marado ni kelamat bina kelan nak sela pertai ilalong presiden jang West Castle District bar Vice President Central Body nanta ideru khat jang high level committee but kajing du kajing ini kalau kajing du ke bakrau ontang i kaseng ngaso kajing du i kajing syakri ka jet bedriu kajing du kajing syakri kajing i namta ka West Castle District borogoi but ni pen paru i ka khobor jang kajing smolem nagalang kaseng FKHP borogoi nyalong ku koi ka yeng bar ka yeng kajing i nyalong kum sieng sisam ha kajing jan kajing sotna but ni pha i ka khobor smolem Syai lop but ya lain ki khun ke jongi but ni doain ba boleh terkena punyo pentengen ya kamen sim ke jongi punyo nang rengkat bat ki but betul nanti pada ki nang ni sakmat baginya hagaranti ke ba kinyo ya jiksuk walau pa jogi umdon cho but kum ki beri la se kalau ka ngin kren ban pentengen dagi kentin beri ke jongi ada datang boleh terkena nunggu nung thau ubala syawal subspan ya ka donun ka bala mom ke joki ya ka jikpat donun jogi ke joki batang boleh terkena ubala banai ya ka jiksuk hagaman sim ke joki